Dawk li jħadmu f'pajjiżna huma mħassba li l-gaż bi prezzola minn dak tas-suq il-Gvern Laburista rabat lil pajjiżna bih għal 10 snin qed inaqqas il-kompetittività ta' Malta. F'kummenti lil The Sunday Times, il-President tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia jgħid li kawża ta' dan pajjiżna jinsab fi żvantaġġ hekk kif in-negozji lokali u l-konsumaturi qed iħallsu rati ogħla. Dan joħroġ ftit jiem wara li dokumenti żvelati mill-konsorzju ta' ġurnalisti internazzjonali bħala parti minn The Daphne Project jikkonfermaw li pajjiżna qed jitlef għexieren ta' miljuni ta' euro kull sena mill-ftehim li l-Gvern Malti ffirma mal-Azerbajġan. It-tħassib kien rifless ukoll mill-GRTU li tirrappreżenta lin-negozji żgħar u medji bil-President Paula Bella li ħeġġeġ lir-regolatur biex jintervjeni. Jidher ċar iddikjara qabela li pajjiżna qed jiddependi aktar fuq l-interconnector la darba kull darba li jinqata' d-dawl il-Gvern waħħal fi problemi fl-interconnector. Sadattant aktar kmieni din il-ġimgħa sar magħruf li anke hawn wieħed isib rabta ma' Chief of Staff Keith Schembri. Dan hekk kif korrespondenza u dokumenti li ġew żvelati fl-aħħar jiem juru li kumpanija li għandha rabta ma' Schembri hija involuta fil-kumpanija Electrogas. Il-kumpanija Berner, illi fija bħala sħab hemm l-istess Keith Schembri u Malcolm Sherry, akkwistat mal-40,000 euro tal-issupplixxiet apparat biex tinbena l-power station. Berner inħolqot biss xarejn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u ħadet ukoll kuntratti oħra u direct orders minn Ministeri tal-Gvern Laburista. L-istess Keith Schembri li qed jiġi investigat fuq suspett illi ħa 100,000 euro f'kickbacks mill-beħ tal-passaporti akkwista wkoll 81,000 euro minn diversi entitajiet li tagħhom huwa responsabbli il-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura b'mod speċjali minn Transport Malta.